halani ija idong pakon holongi boy ope hita martuku ianan on ibagas matosa. Napinan sangapan nami Bapak Inang Dewan Juri Pertua Maujana Simalungun DPC Kota Pematang Siantar Yayasan Pendidikan Raja Sangnawalu Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara Wilayah Ono. Pimahu padas pidatoku panlobi ma asil patanda diriku. Au mergoran Dinda Yohana Sihombing ai mana marsikola SMA GKPS Sada Pematang Raya. Bani panorang sondahan on Bapak Inang, bedo julma pa horja, marsipa tunggungan, bani nalaho patorsohon horja, ramar siurupan bani namandalan kon holong bani hasoman. Anjaha, gue bani hitan yomba nalang rama korjahon podapin. Ija akibat ni, ay mahita persikola menyenyahon panorang ta bani keluarga, hasoman persiku tahun ta. Sada tuntu tene ijon isuru podah nawalu ondo kita asim marsipat tunggungan hubani hagan jolma patubukon parlahon na hot paruburan. Artini ijai hita selaku jolma rado mandempakon sada persoalan. Ija anggodomo mandempakon sada persoalan hita maningun hot do paruburan ta jana martenger ni uhur do hita tongtong semangat bani mandepakon gulon lahong gaman dole. Napaduahon Bapak Inang, aima ipamagodapon. Hataon jarang tumangdo itangan kita. Ija ahli makatahon aima kesanggupan parlaho napatotapkon bueni memikul sada buah resiko hubani parlaho na ibayin kita. Aima menurut Burhanin 2000. Anjaha ibagas uhur na ipamagedang on kita, adung do aspek ni, aima kesadaran. Masih adung aspek ni kesadaran Bapak Inang. Halani ijai kesadaran on ma naparohkon kita, ase adung etika hidup jujur bani nalaho mandalantun horja nadok irencanon kita. Aspek na berikut ni Bapak Inang ay mapakar. Onma sonari na paglubata bani na maposa sikola. Ni ija pakar on ay magkemampuan laho bertindak mengida parlaho hubani segi konsekuensi nilai. Jadi hubani hita haganupan maningun idalan hon hita do podah nawalu on. Anggodo ma idalan hon hita pasti bodoh ior jawan hita. Ija anggodoma idalan hon hita pasti sada cara persahabta pakon hasoman orang tua agi masyarakat berbeda bani ralang raman dalam kon poda ini. Sunai homa hita pelang ramanyalakon halang secara berlebihan. Aspek berikut ni aima mampu patutuhon pilihan nadiar. Marsipat tunggungan pakon menghargai aturan. Mamparlahon na bijak. Terlobi bani hita ganupan nyomba na marsikola bani sondahan on. Jadi Bapak Inang, ripun na bo ibut hanami bani pangujungi podakon, aima ulang adong ari-ari na mago bani goluh taon, tapi pakai hita maponarang on, laho marlajar pakon marlajar, makurja pakon makurja, lahu meraih cita-cita, gabe julma na hebat, bertumbuh dan berkembang, berhasil pakon marutu. Sunai mana boy kupadas bani pidatoku bani sadarion, lobi hurami amang indoma ama hubata hagadupan. Horas, horas, horas.